Welcome Mzanzi Culture. Hey, re tlo thaetsa ditaba tšeo di fetilego re na ba Mzanzi Culture ka ge Ntate Mokoto le rena ba re dumeletše. Jalo a re thaetše ditaba tša leeto la Ntate Mokoto leo taba tšeo di fetilego gore ba bang le bona ba sa tsenago ba kgone go di hwetša. Ke a leboga. Welcome to Mzanzi Show. Welcome. Tango. Re phela nakong tsa go qetela moetapele wa ka jwale go batla re shape pere ha o ka mantswe mang ha ebe re ntse re tswela pele re etsa hantle re tle re shape pere le ba bang ba etsa hampe ha ba batla go tswela pele ha ba tswela pele ba shape pere ka bobe empa ba reng le bona re ne re etsa hampe jwale re batla go gutla re tletseleng ke monyetla gona jwale nako e tatile go be haholo moetapele wa ka go be haholo jwale empa re bona ba bantse ba tsaka mona ka boteng ba nka short left ba ya ka kwana empa o tla loka hodima ho ntse le jwalo Jesu entse le morena moetapele ba ka ke utlwa fela moyeng wa ka gore re ke re gutlele morao re ke re reflect ka radio go tsheletsaneng mamedi motlana tshebeletso 2011 go fitlela 2022 jalo ka re dutse tjena le wena me wena mamedi ya motlana tshebeletso nda go ke batla go ke qale ho wena mona re tsebe ho tla ho Ntate Pope di mona re tsebe ho nyolwa hantle re tla ka taba tsena ha ke bua ka 2011 re atametsa mo mamedi jwale ke bona le bohlokwa re qale mono ya ba wa fihla ke nako yeo o neng o bontsha hore o tswa tabeng ya Mount Oxos and o no ikela ka mabaka a hao o no sa e ka taba efeng kapa efeng ene le o thora ke dumela jalo empa o kopana le tse o ileng wa kopana le tsona jale ya re ha o gutla ke mona mo o gutlang ka taba tsenana ja hopola o bitsitse batho ba bangatanyana including myself le ha Theta FM neng kopa re mona ke a hopola ke founela ke station manager sa Theta FM ya babare mona ko wena re dumelang gore ka tsamaisa program ena Thabo Mokone a wa santsa a dila ka nna kwana re mona taba ke ena monana eba station manager wa mfounela le yena ke gona ke nako ene sentse ke tswile Theta FM empa ke la ka gutla ke gotlisetswa le taba tsena tsa hao jale ntwe ke hopolang e ke batla momamedi a tlabe a weka yona ke hore pele re ka raya kae kapa kae nna ntwe ke batlang ho bontsha yona mona momamedi a hola ka fela re a bua jale potso e ke leng ka e botsang Ntate Mokoto ke hore ka ditaba tsena o batla ho fihlella eng ya ba ke re ho Ntate Mokoto hola ne ke mo eletsa ka re ho yena ke kopa o mpolelle dintho ka ofela re ne re mo tseba Ntate Mokoto ke ne re mo tsebella mane ho jana man but Ntate Mokoto for some reason ona ntse ke tswa lapeng la magomosha le nna jalo ona ntse a kopana le ngwana wa ka tsetse jalo ba bua taba tsa bana tsa bogomosha empa ke ne ke se close ka lokaleng re tseba fela Mokoto wa bana ka tsela yone ne re mo tseba ka yona ya bogomosha yeo jale ya ba kere mona nna ke a o tseba empa le ho ja yena ona ntsebella radio ene le ntwe ene jwalo ya ba kere o tla tlamea go rumpolella ntwe nngwe le nngwe ya bophelo ba hao gore ha re ya setšhabeng re ye ka nnete mme ya ba kere ha e tlo fella pakeng tsa ka le wena fela taba tsena tso ntjetsang tsona o tlo tlamea go re dijetse setšhaba gore na wena o tswa kae pele o ka wa bua taba tsa modimo tla Mokoto ha o la ikutlwa jwang mohlomong ke iqale mono ha ke ne ke re ho wena o tla tlamea go bue
kaofela ntho tseo di entseng o la tshwarelwa mabaka a feng ho etsala eng gore o hlaise dinnete o la ikutlwa jang ka potso eo? Hey, nnete fela ke ne se ke itlhophile nna ke dumela hore setjhaba sa Vale mona se a ntseba ebile ke ne ke dumela hore ba ka nna ba bang contesta ho latella tsela e ba ntsebang ka yona. Jwale ha wena o no so bontsha taba tseo neng o tla ka tsona, ne se ke buile ka lelapeng, ke nkile bana ba ka ke ba beile mona, ke a hopola mme wa ka o na le tendelo hore taba tse di thatanyana di batla hore di ye setjhabeng. Hommeng ha ke tsebe hona setjhaba se tlo tla se ananela ditaba tse ho latella hore na ba ntse ba ka tsela e jwang. Fela ho la qetella ho bile ka tsela eno, ke ne ke le motlotlo ebile ke le ready hore na setjhaba se tla enka jwang, ha se no enka jwang, empa ke ne ke tseba hore leeto lena le ke kenang ka hare ho lona, ba babedi ba bararo ba tla nkutlwa. Ka bokgutshwanyane ke ne ke le malalalaotswe. Okay, all right. Ha re kgutlela 2011 ke nnete re qadile program e le hore kgahlano le dikereke tse kgolo, ke dumela jwalo, ke kgola ha no qala taba tsa hao la re ke tshwere ditaba ka baetapele ba dikereke tse kgolo Vale mona, o la e qala jwalo. Yaba o re ba bararo baetapele bana, ke nnete eno e mono o sa bontshe ile hore ke motho ya wa Vale, but e nentse le motho ka nako eno e ne le motho a sebetsang ka matla ka haro Vale. Bana ba le bolatedi bo bongata bo tshabehang. Ho tlo bua kgahlano e le batho ba hlomphehang, ho tlo bua kgahlano le batho bano ba jwalo. Ke kgolwa no so ntse o utlwetse tse ding tsa dintho le wena ha o so latelisa taba tsa hore ke batho ba ke baetapele ba kotsi le o ka kang ntho tse jwalo. O no sa nahanele bophelo ba hao hore na ho ka etsala eng ka bophelo ba hao? Ho le nnete fela ho la fifala. Ilare ha o fifala, ha moya o halalelang o so sebetsa ka wena, ha hona letswalo la ntho efe kapa efe eo ka wa tshabanang le yona. Se neng se duma ka hloohong ya ka le ho latella melaetsa e ke e fuweng le dihlomo tse neng ke di fuwe ho ya ntweng. Moya o halalelang o la ntshepisa hore nkeke ka hlolwa ka hara ntwa ena, empa ha se ntwa e tla felang ho sasa. Jwale ke tlile ke se ke tseba hore ha ke tlo hlolwa le dihlomo tsena tse ke di fuweng, ha se dihlomo tse tshwarehang, ke ditaba tse ke di fuweng hore ha fela ke a hlamisa molomo wa ka ke bua ditaba tse, maemo a tla fetoha. Ke tla hlola ntwa ena ka ho bua ditaba tsena tse neng ke di bolelletswe hore ke fihle ke di fe bamamedi kapa setjhaba. Hommeng o la fela ha ba jwalo. Jwale o ka hopola hore ha ke qala ditaba tsena ke la ka tswelwa matla ke bakereki. Ke ntho ya pele e ileng ya nketsahalla ena. Ha o sheba bakereki ba Tirano ka nako eo, o no ka bala diketekete tsa batho,
o ba nke bakereki ba Tirano o ba kopanye le bakereki ba Rivers ha Bishop Zondomane. O no bona diketekete tsa batho. Hommeng e se diketekete fela tsa batho fela. Hopola hore re na le mapolesa ka hara dikereke tseo. Re na le ketapele ka hara dikereke tseo. Ebile ka nako eno ketapele ya mokgatlo no busang wa ANC e ne le ngata bona bo tshabehang ka hara dikereke tseo. Ebile nna ke tshwere membership ya ka ya ANC le nna ka nako eo. Ha re wa sheba basebetsi bohle ba sebeletsang puso o ne o ba fumana ka hara dikereke tseo. Jwale ke hopola bana ba ka moraka mpotsa re ha o so ka etsahala hore o kule o nana ro ka khutla wena ka hara sepetlele o ntso bona hore ka hara dikereke tse ho tletse batho ba sebeletsang puso na. Ene o hopole hore ke motho fela ke na le medical aid ke be ka le ka ba ke private hospital e feng ke tlamea ho ya hana mane ni mo e banyaneng ke lo kopana le batho bana be leng hore ke sera ho bona ka tsona ditaba tse. Empa hobane ke ne ke na le tumelo ebile ke tshepisitse hore ntwa ye ke tla e hlola. Ho no sa fihle ho fitla ho nna hore na nka iphumana ke kula, nka iphumana nka ka kopana le tsietsi efe kapa efe e ka qetellang e nkentse ka hara batho bana be seng ke fetohile sera ho bona. Empa mantswe ao a la sebetsa ka hara hlo ya ka ke mona mo la nkutlwa ke se ke fitla ke re ke ne ke kopa re shebe taba ena hantle hobane nna ha ke mona ka bakereki. Ke ne ke kopa bakereki le emelle morao hobane ha le robale le moruti ya lona. Ebile ha le tsebetse moruti wa lona a di etsa mo lona le leng siyo teng. Le qetela fela ka ho mmona ha le pulpiti ntle le ba tsamayang tsela le yena ya lefifi hobane ke le clear. Jwale ke nnete ke ka bana bakereki ba kgwesha ho ja mone ke tsamaya teng ha ke kopana le bona ba ntse ba re ke Mokoto enwa ba bang ba tshwela mathe ba bua dipuo tse bang ba di bua tse nkekeng ka di bua radio mona. Empa hobane ne ke tletse ka matla mo halalelang ke ne ke sa ikwalle nna ke a kgola le ba ai ba vale ba ne ba mpona ne ke tsamaya ka bolokolui ebile ke itsamaela ke le mong ke sena le bodyguard nna ke re hai e ikutlwang poho ya tjha ha itshe se ke tla utlwa teng. Mme dilemo tseno ke di phetse ho fitlhella letsatsing lena ka yona tsela eno fela ya tumelo e ke neng ke na le yona. A re tle mona hore ke hopola ha o no qala ho fihla re sa le Theta FM ne santsane le morendene mmamedi lenaneo leno ka nako eno. Ha re tla fihla ha o tla qala Theta FM o qala taba tsena yaba ha o bue mabitso ha o hlahise mabitso programming ya pele a hore na ke bomang baruti bana. Momamedi e ne le nako ya neng a emetse ke gola ba ho la emela go tlo utlwa gona jale mabitso ana ke bomang bo ho buang baruti bana ba bararo bo ho buang ka bona. Ya ba ke mona mo re yang qwaqwa ya gola qwaqwa mono e ne le ho nkisa go le nna ke lo etsa di research tsa ka go latela taba tse o tlang ka tsona. All right. Ya ba ditaba di anwelella ha di nwelella ke mo re ra bona ka nnete vale ka o fela
ema ka maoto mo re leng ra bona bollatedi le bommamedi ba tshebeletso ya Theta FM bonyolwa ka tsela engwe makatsang ha ke re ka tsela engwe makatsang ke re ka matsamang ditaba tsena di le tsa hore tsa tlisa interest setjhabeng mo re neng re bona hona le batho ba Pretoria ba tloa Pretoria ba tamela haufinyane mo Theta FM e fihlang teng hore ba fela ba kgone ho utlwa ditaba empa se bohlokwa mona ke sena hore hodima tsena kaofela ka nako eo o seng o hlahisa jwale mabitso a banna bana o ile wa hlahisa Ntate Mokoena wa hlahisa Ntate Zondo wa hlahisa Ntate Moporo empa ona le ntwe nngwe mona eo ileng wa hlaha ka yona ya ba o bontsha hore kaofela ba le bararo jwalo ke batho ba tsebanang empa se neng se tsebahala ka haro Rivers ke hore Moporo ha utlwane le Bishop Zondo kapa Bishop Zondo ha utlwane le Moporo hape e le hore Bishop Zondo ha utlwane le Ntate Mokoena Ntate Mokoena ha utlwane le Bishop Zondo ke taba tse leng empa wena wa re ba utlwana ba tsebana because ba etsa mosebetsi le mo jwale morao tjena ke mo rutlwang hore ke tsa mohlala fela Ntate Mokoena ona a le funeraleng ya Bishop Zondo ya Ntate wa Bishop Zondo mme o ile a fuwa platform mono so se ile sa hlaha e leng eng wena ha se a o khutlela morao kwa le teng ke la nna ka thaba haholo hore bakereki hopola hore bakereki ba recyclwa ke ka ho o fumanang bishopo kapa Mokoena wa tirano ka hara kereke tsa bona ha o qala o ba tlhalentlhajana ba o tlosa ka hara tshebeletso gore bakereki ba recyclwa jwale mehopolong ya bona ba bana le ntwe na hore ho dula ba hlwaya batho ba batjha ho ka ba pela bona jwale bakereki ba ntseng ba tla kereking le batho fela ha o tlo re ba tsebe le ditaba tsa lemo se fedileng kapa se ka pele ho se fedileng ntle le bakereki be leng hore ntse ba tsamaya le yena dilemo tsena kaofela ena ha o re wa thola wa ba sheba o fumana ile lequlwana le lenyenyana le sa tlo banang le matla le haeba le kare mara mona ke ka lebaka lang ha o etsahala tje empa bishop ana re jwetsitse hore Mokoena o utswitse dikhala tsa kereke ya hae o kgahlana le ntho tseo tsene di buala Mokoena o tsamaya ka noa o etsahala eng le ntho tsene di buahala ka hara kereke ya Rivers jwale sena se nthabisa ko hore bao ba banyenyana ba setseng le ba seng ba tswile ho bana ditaba tsene di bueha jwalo ka ntse re di bua hona jwale tjena ba tla ba tsebe ho bona dinnete tsa ditaba tseneng ke bua ka tsona mpa ke rongwe ke moya o halalelang gore ba netefalle gore se modimo a ka o romang sona se qetella so netefalla hore ke nnete taba yena ene e bueha ka 2011 ha re bue ka batho ke nnete o tlile o tsamaya le mong ka nako eno empa re le ra bona ntho ileng ya re makatsa ya ba re bona ho tla bana haholo ka nako eo ba ileng ba bontsha hore ba sebetsa le baetapele bana kapa hona ho sebediswa ke baetapele bana jwale ba tla ba tlo fana ka bopaki boo ba itla le batswadi ba bona ka haro studio ha o hopola seo ebe ke ntho e ileng ya tla jwang wena kapa ya fana ka eng wena ka nako eo le hana mono ke sa phetha kere e ne le tlatsetso ke ne ke fuwa matla a ditaba tsena tse ke tlileng ka tsona hore ditaba tse utlileng ka tsona di a phela ke dinnete jwale moya o halalelang ka nako eno o no sebetsa ho phamphara positive energy ho nna hobane ke ne ke sena tshehetso kae kapa kae ke ne ke tlatsetswa ka matla a moya o halalelang hobane ke ne ke le motho ana ntshehetsa ene le wena tjhe le ba bang ba ntse ba re potapotile empa ne re tlatsetswa ha mmoho le lona hobane ene le mapaki
a neng a tlo tlatsetsa batho bohle be bang ba ne ba tsamaya le rona ka nako eo, le ba neng ba dumela kapa le ba neng ba sa dumele. Ka mapaki ano e ne le hore tlatsetsa ka matla a moya o halalalang hore ditaba tse ke nnete. A go khutse morao hanyane yaba ho bana le mme jwale ya moholo ya neng a bua ke hopola hona le ona le notho ke fatuku e bitswang ka hore ke katleho ya Rivers of Living Waters yone ngothe ha itshelwa ka fridging hothe ha o beile le sela leno ka fridging ka bona kapa fatuku eo dijo di tlatlala ka fridging. Ya ba hlaha memong ya ileng a bua story se seng se bohloko ke yena ileng ga tsaba katleho ka yena, a bontsha hore hona le ntho e mo robalang. Ke a gola ene le ntho ya pele nna ne ke qala ho iutlwa mono ka yena hore hona le ntho e jwalo e mo etsahallang. Yeneng e mo sotla ka thobalano, empa nthwena e mo qadile hore a tswe Rivers, e sale a qadile ho ya Rivers. Ka mogala hlalosa ka teng ke a gola mmenwana e ne le ntho e bohloko e traumatizing ho ya ka mogwana bolela ka teng bana e ne mo isa le dikliniking. Wa hopola taba mofuta o jwalo? Ke ntse ke hopola taba eno ke yona e ileng ya re phaphamisa, hobane hopola ha ke atla ke tlatseditswe ka ditaba tsohle. Ditaba tse neng ke tlile ka tsona e ne le fela tsa hore setjhaba sena ha se tsebe hore baruti bana ba bararo ba ipatile ka Bebele, ba sebelletsa Satane mme ba fofa. Jwale ditaba tsa bona tse ba di etsang e ka lekana hore ke ba hwehle, kore ke ba bitse jwalo ka ne ke bitsa Bishop Zondo, ke re Bishop Zondo ha ke rate nna hore ke tlo bua ditaba mona ka wena o le siyo re sa shebana mahlong nna le wena. Ho molemo ha o dutse mona o pheye o dumele tseo di dumelang. Le haeba ditaba tsena tse ke tlo bua ka tsona nna ho wena di tla tlatsetswa ke bamamedi ke bona ba tla re tsamaisang hore ha Bishopo ska ba le ya kapa ska bua fela 1 2 3 4 fela bo so re wa tswa o ya ka re tla tsamaiswa ke batho ba batlang ho utlwa ditaba tse ke tlileng ka tsona. Hommeng o la hana Bishopo ho ikopanya le nna ho fihlella lena le hodimo lena. Jwale ditaba tsa mme eno itse ha di tla hobane o hopole hore ntho ena ke buang ke re moya ha modimo a o kenya ka hara leeto, o kenya ka hara leeto a o tshepile, empa moya ona o halalelang o a o senolela wena hore o tlale ka matla, mme ditaba tse hlahang moo o a bua le wena moya. O netefallwa ke ditaba kore mapaki ao a neng a tla ka nako eo ke ona a ileng a re createla program ya hore operation e etsahalang ka hara dikereke tsena ke ena. Ha ke atla ke tseba operation ka hara dikereke ho etsahalang, ke tsebile operation ka hara dikereke ka lebaka la mapaki. Jwale ke mona mo ileng ho qala ka tseba ka letemona lena la thobalano, ke ka lebaka la mme eno ha na fitla mme ho la latella mapaki a mangata a letemona la thobalano. Ha re bua ka nako tseno ke a hopola moruti mali ka nako eno o ne a le VUT FM le programs manager, ona supportwa ha o le ke programs manager ka nako eno. Le hoja ke a gola programs manager e leng Ntate Aupa Setale ka nako eno ke gola yena o ile a ikhula ya ba ha sa matha le Rivers ha ka lokala, empa motho a ileng a salla ke moruti mali. Wena jalo ka motho eneng o tseba moruti mali ke gola ke utlwa ngata mona ntse re le hotse le yena ntho tse ntse jwalo ne le shabana jwang strate mohlomo mo le kopanang teng ka mora hore e re ha o tla ka taba tsenana ebe yena a hlaha a fana ka platform e bang kgahlano le
ditaba tsena tseo di buang. Hey, ntho e tla o makatsa ka ga ditaba tsena kaofela e nngwe. Moruti Mmali e sale hoba a tshehetse Bishop Zondo, ha hona le ka mohla o le mong moo nkileng ka iphumana re kopana re ka mahlo le yena. Ne re kampa ra fapana tseleng ka ho tseba koloi ya hae, ke sa tsebeng yona gona koloi tse neng ke di palama ka nako eo o na di tseba, mara yene ke sa ipate, nna koloi tsa ka e sa di tsejwa. Ke qadile ho kopanya mahlo le Moruti Mmali ka 2015. Ke 2015 Ntate Popedi ha ne le matjhetsa CRL. Ke qadile ho kopanya mahlo le Moruti Mmali CRL hane ba kena ka mahahapa le Bishopo. Ho mmele teng se ileng ka se rata ka yena ke nnete o na tshehetsa Bishopo, empa la re ha re teanya mahlo le yena ya ba ke fumana motho a kekeng a teanya mahlo le nna. O la nna raba moo na bontsha fela hore he ra ikwala ntho ena ha o tlo etsahalang, ha o tlo etsahalang. Fela nna mantswe ke leng ka bua ha ba re ba ntswela matla, ba bontsha hore ba ka nshapa ka re le tla qetela ho etsa mona ntho ena. Ho salang re locationeng kaofela ka lo robalang locationeng ho tla hlaka hona mang ke mang. Yaba Bishopo o re he ha re tsamayeng ebile ha re sa kena le ho kena mona ba thothana ba tswa, ya ba nna ntse ke tswela pele ka mosebetsi wa ka wa ho ba capture. Ke batla ho tla tabeng kena. Ke gola pele ha o no fitla radiong o ile wa re o no kopa go bitsetse baetapele bana o tlo bua taba tsa bona ba le mong, o le mona ba le teng. Hona jwale Auskabo le yena hana bua hangata na rata hore a butua ka ke kopatle kwano, ke kopatle mona re tlo bua. Ha ra ka ra bona e etsahala ntho eno. E be se bolela eng hore o ile wa mo bitsa wa re tlo bua, ya ba ha o tshaba hotla, but antsa re o satane. Ya ba o bitswa ke kgaitsedi ya hae mona o re ha tle re tlo bua. Empa ha ra ka ra bona e etsahala ntho eno e jwalo. O ka re mma ikutlwa ke a feng fela mo le teng ke ntse ke khutla ke re e ne netefatsa gore moya o halalelang o dutse o re netefalletsa. Jwale mono e ne le ha o no o tempela hore ha hona ka mokgwa ofe kapa ofe o Bishop Zondo a katlang a tlo tobanya mahlo le motho a tsebang hantle hore ditaba tse ba tlo di bua ke ditaba tsa di tsebang hantle hore o a di etsa. Jwale seno sile sa tempela sa mmekgabo, jwale kare hai jwale taba ena ya ka ke a e boloka, ke beha tombstone, jwale ke a tswa ho yona hobane ke nnete fela hore monna yeno no ke lekwala le harama kwala le fetelletseng ha tla tobane le ditaba tsa tlamehang ho ga di arabela. Pele re ya ho Ntate Popedi, e potsa ka ho qetela fela ke hore na ka nako eo o bontsha hore no so tsebe operation ya hae ya kapa ya kereke ha kalokalo o no tsore fela taba tsa boloi hore batho bana ba loya. Ileng ka mokgwa mohlomong ne ba ka nna ba re ha gona re loi re preacher Jesu re jalo ka tloetso Bishop Zondo. So o ka re ka nako eno ha ne ka be ba tlile mohlomong Bishop Zondo ke tsa mohlala a ka ba nna ile a phonyuwa pele ho tla taba tsena tse ngata jwale tsenang le bopaki jwale bo felletseng. Tumelo ya ka ke a hore ditaba di qala pele moyeng pele di ka tla bathong senameng. Ka boraro ba bona ba le jwalo e leng Bishop Zondo, Simon Mokwena, Moporo, ba ne ba tseba hore taba yena e kereng ba loya ke nnete ba loya,
Jwale ba sa tsebe hore na ke kgwaetseng ka tlasa kobo. Ba sa batle ho tlo ba exposed. Hopola hore nna ke ne ke fuwe dihlomo tsa moya. O na ke ba tswa bishop mona ke sa mo netefalletsa hore wa loya. O na ke be a tswa Mokoena, Simon Mokoena ka ra studio ke sa mo netefalletsa hore o a loya. E se a ka lo ba mamedi. Yena hore he monna retoloa o shebe kwana. Ha ba o hopola hore lentswe la ka la pele le ke le ntshitseng ha se ba le manganga haholo kile ka re FNB yane le lekane ka maphuthe wa na lona ke tla itlela ke le monto. Jwale tla re tseba ho pheha ga mono hore na ha e le moya o halalelang le moya wa dihele, moya o halalelang o dutse hoduma mang pakeng tsa ka le lona. Jwale ha nka ba ka bua nna moyeng hore na ke tshwere dihlomo. Ke bontshitse fela hore to ha ke re wa loya to re tlo bua jalo tlo ntano mpotsa hore na ke ile ka o loya kapa o kile a ntshwara jareteng ya heno kapa boloi bo ba ka be ke loyang ka bona ke bo jwang o ka nhlakisetsa kapa ha o re matemona ke eng. Hobane batho ke a kgola ba bangata ba qadile ho tshoswa ke lentswe la hore ke re ke matemona ka mararo. Jwale batho ba qala ba etsa di-research hona hantle matemona ke eng kapa matemona a operate jwang. Jwale ba tsebile bona hore ditaba tsena tse banyaneng ke ba qosa ka tsona hore ba sebeletsa Satane. Ke nnete ba sebeletsa Satane. Haeba o a hopola hore lentswe le kileng ka le bua ke la hore ana motho a sebeletsang Modimo ebile le motshepuwa wa Modimo ho latella bolatedi bo ba setseng morao. O ka tshaba Satane le nngwe fela e leng Mokoto to ka monwana e tlang e lokotseha. O setswe ke sekgakgatha se seka sa setjhaba ka mora hao ebile dithapelo tsa hao di bula mahodimo kapa di tsitsinya dithaba. Ila ba puo ya ka ho bona. Ka Satane le nngwe hobane jwale mona o hlakile hore ke nna Satane ha ke amohele. Sena se le se buang. Fela o ka tshaba fela Satane le nngwe o tsamaya ka moya o halalelang wena. Na e teng tabe jwalo. Badumedi ba dumetseng a ke le qhaqheng taba ena. E nne le mantswe ya ka nako eno hore na banna ba bararo ka monna le mong a lokotsehang a senang le letroko. Jwale Satane le nngwe ha le ke la ntja pedi hopola e hlolo ke sebata. Jwale ha le bararo motho yo a ka punywa ho fitlella lena le hodimo. Ke utaba mamedi motle wena tshebeletsong ya ratang jalo radio kgothaletsaneng ke nnete re ke ra di tshwara kaofela ditaba tsena wena motho motle ho tloa ka di ngata tse etsaetseng empa he wena mamedi motle wa ena tshebeletso ha re hatela pele ke gona qetello ya Mono Theta FM ke a re fela ebe re ile ra tebelwa ya ba program ya kwalwa wena motho motle mme ho tloa mono he ke mo rileng ra le ka o fumana tsela ke hopola e nngwe ya dintho e ke di hopola Ntate Mokoto ke a hore ya ba re bona jwale setjhaba se setla se bontsha ho tsheetsa taba ena ka matsamao setjhaba se ne se tonne mahlo ho batla ho bona lo tseba hore na hantle ntle ho etsahala eng. Ke bua tjenana di-taverneng kae everywhere ditekesing batho ba ne ba ema ba mamela taba tsena mme re bona ntweneng re qala ho e bona ya hore radiong ebe batho ba tla ka ntle studiong ba tlala ka bongata ho ba mono ho mamela taba tsena. Hey, ine le bohloko haholo taba eno hobane e ba hlaile le sumata. Ha ona motho ana lebelletse hore ho ka hla motho a bontsha bahlanka bana ba ipitsang hore ba sebeletsa Modimo ka o tshepahala. A hla motho ena re ba sebeletsa Satane. Ke a kgola ntho e la etsa hore batho ba subutlellane ka bongata ke mapaki. Hobane o hopole hore hana re fumana mapaki ya Bishop Zondo ka kerekeng o na bontsha hore re fa bana bana di-script. Re reka batswadi ba bona le bona re a ba reka.
ona emphasizer kapa a hatella taba kapa a bontsha taba ya hore one or two of the leadership they are behind this thing. Kore in short, qetelong ya letsatsi o na sa ntse a bontsha hape hore ka nna ba presidente ka nako eno no kae o bapala double standard hobane e ne sa ntse le Ntate Zuma o na ya ka hara kereke ya hae. Jwale ke a kgola ntho e ne etsa hore a re presidente o takaladitse hobane ke carrile membership ya ANC ebile ke na le thahasello ebile ke a sebetsa le ka hara organization ka nako eo hore ka nna ba ha motshepahalle hobane yena o na le direct contact le president Zuma ka nako eo. Jwale a sa bone mopresidente a ema le yena kapa a ntsha maqosa hore maqosa a tle a tlotla a batla ho tseba botebo ba ditaba tsena, ha ona le a le mong a kileng ngata ho tswa leadershiping ho batla ho tseba ona hantle di ka teng tsa taba tse ke tlang ka tsona ke difeng. Jwale ka nako eo bakereki ebile ba laetse hore ba seke ba mamela le program. Jwale o no bona bakereki ba lefifing ba lahlehang hobane ho thaba ka mamela program ba tla hlanya, ba tla etsa jwang a ba kenyetsa matswalo. Empa ka baka la hore moya o halalelang ha o hlole ke letho ebile bakereki ke badumedi ba tshepahalletseng Modimo ka dinako tsohle, ba ya ba ntse ba phaphama hanyane ho fihlella tsatsing lena re bona sa kereka ka bakereki bao ba setseng ka bona. Ya ba re qala ho utlwa bopaki bo bong bo ileng ba re tshosa mme ba utlwisa batho bohloko haholo ka ho fetisisa ya bapeto mo re leng ra utlwa Ausbongi kapa ra bona Ausbongi a nyolowa a tla fana ka bopaki ba hae le se metsahalletseng ya gola Ausbongi o la bua ka bolloi haholo a netefatsa taba ya diole ha ke opola ha o no fika taba ya diole la hla bua ka yona hore diole tseno di etseditswe ho loya batho. Yaba Ausbongi o bua ka taba ya diole, a bua ka taba ya ditoro, a hatella taba ya boloi, empa qetello ya tseno kaofela ya ba peto ke gola ke yona pele re leng ga qala ho utlwa e leng ya tshosa lo kwatisa setjhaba, lo utlwisa setjhaba bohloko godima tseno kaofela. Maikutlo ke a feng ka seo mme haholo ha o lebisa mantswe hao ho Ausbongi? Hai, bohloko ba taba ko hore ha re tla leeto la pitso le thata. Ha ona leeto la pitso kapa haeba motho a na le neo haholo neo tsa moya le a kikitlela o tsamaya ka thata hobane matemona a lwana. Ha ke so sulafallwe ke bophelo jwalo ka bophelo ba ho tloha ka 2012 ho fihlella Modimo ang inula. Empa Modimo ha o tataisi ka tsela monate, o a o tloela hore o kene naheng, mme ka hara naha kapa ka hara moru ha o tsebe dibata tse o ka kopanang le tsona. Hommeng ha o no hlola dibata fela ka ho rapele, o tla hlola dibata ka ho lwana, mme ntwa ya hao e tsamaya le thapelo. Hore Modimo ke a bona hore ke ka hara ntwa, mme ke mema wena o ntlatse ka matla a ho lwana ntwa ena, ke hlole sebata sena se ke tobaneng le sona. Kore ha ke tjho jwalo ke batla hore mabatho hona le nako e kileng ka iphumana
ke ja papa ka tee le bana ba ka hara ntlo ya ka. Papa ka tee kore bokgomosheng benkileng ka kena ka hara bona ha ke so ka ba ke iphumana ke ja papa ka tee. Ka iphumana ke lapa le dintja, ne ke na le dintja haka, ke sitwa hore na dintja tse ke di fepang tse di laba tsa shwa, ka sala ke sena ntja ka hara jarete ya ka. Kore ke liswa ke bohloko beneng ke phela ka bona, ka sitwa lore moraka a qetelle sekolo, ka re monna go thata dula hae mona, ha ke a se qeta sekolo nna ke nna ona ke a phela, o tlo phela. Moraka ka ba qeta sekolo le hona jwale tjena o la ba o se furalletse ka re ntho e ke e phelang o tlo e phela, ke tlo ruta bophelo. Kore in short, ha o lwana le matemana a tla o hlophisa. Ke nnete ha ne ke tswa ka hara jarete ya ka, ke ne ke kwaela bohlaswa. Ke ne ke sa bontshe hore ke jere boima bo bokae ka hara lelapa la ka. Ke motho wa dipolane. Kore matemana hao a theka, ke ne ke na le dintho tse kareng di ka nketsetsa tjhelete pate, ho no sena motho ana ka mfounela re Mokoto, o komphe startera sa koloi mono kapa o komphe spare wheel kapa o mphe whatever. Ke hopola maponesa a tla ka hara jarete ya ka, ba hleka ke re le boutu ya boutu, ba re mona ra utlwa kokota dikoloi mona. Kore tsela e bishopo a neng a lwana le nna ka yona, ba kolomaka ntho engwe le engwe, kore banka tot le dintho tse ke di rekileng, kore ho sena ntho ya bishopo. Kore ha ba fitla ba thola dikoloi, ne ke tletse ka dikoloi ka hara jarete ya ka, ba fitla ba fumana ha hona ntho e ba ka reng ba ka linka le yona, ba re no, koloi tse ga di nka, ba di nka kaofela. Ha Ntate Dusty, moruti Dusty a re o na dula stationeng mane a kata hore jwale ntlo se hlahella ka hara jwale. Ona sa buile shano, na bua nnete. Kore ka utlwa ke felletse ho ke sitwana hore ke tare ke bitsa motho a tlo nkutela jwang, ke tlo mo fang. Kore ka bokgutshwanyane ke le ka ho bontsha hore ha o kene ka hara leeto, ha se taba go Modimo na ntloetse fela, hobane ke ne ke na le tshepo ke re moya ona o ntsukutlang le tlo ba leng fela letsatsi le ke tlo tswa ka hara boima bona bo ke keneng ka hare ho bona. Ene sile sa nthusa sena sa moelelo ono, hobane ke ne ke dutse ke bokelletsitse bana ba ka ke re maemo ana re tlo feta ho ona. Tsela e ke tsibileng Modimo kapa moya o halalelang ha ke le hoduma thaba, ke bone dintho tse sokang di bonwa ke mang kapa mang. Ebile ha hona motho a ka hlahang ka hara batho bana ba phelang lefatsheng mona a tlo re le nna se ileng wa kopana le sona, ke kopane le sona. Ke dumela hore ke pitso ya ka ke le mo, mme ke tla di bitleng ka yona. Empa ke ile ka tseba hore ha o tsamaya leeto le, o tla hloka seeta, o tla hloka seaparo, o tla robala ka papa ka tee jwalo ka nna.
ha ke re ke le ka iphumana ke ja papa ka tee o ska nana hore ke bua ka bosiu le bong in essentially our daily bread. Empa ilare ha moya o halalelang o theoha modimo a re jwale punishment kapa leeto le ko kentseng ka hara lona hore o tsebe hore ke modimo ke teng ke a phela diteko tse ke deng ka o kenya ka hara tsona ke nako hore ko inule ka hara tsona kile ka inulwa ka bosiu bo le bong mabatho ila ra ke tswa ka tsatsi le hlahlamang ka re ho bana ba ka re he bana phaphamang ke tswa ke phaphamme ke tswa ke tletse ka matla moyo halalelang bophelo bo botlo fetoha bona ha ba ka ba khola potso ba lampotsa gona o tlo fetola kang re dutse dilemo tse kana ka bophelo bo bolitšeng ka re go utlwa fela ke tswa ke tletse ka matla hore bophelo bo botlo fetoha bo jwale ke re ho wena le bohle ba ntsebang le bohle ba mponang bophelo bo ba ka bolitšeng ka tsatsi di ke fela ka moya o halalelang e kileng ka tshepela ho ona ke ka ho bophelo bo ileng ba mfetohela modimo a mpha ditlhonolofatso tsena tsa mpileng tsona ebile ha ona le motho le a le mong a kang amoang sena se modimo a mphileng sona ke tla be ke di bitleng mabatho ke ditse kore I promise you hore ke tloya le bitleng ke ntse ke le ka ona mokgwa ona kapa modimo a ntlhonolofaditse ho feta ka mokgwa a ntlhonolofaditseng ka teng hona jwale ha hona hore ke tla le bitleng ka tlala nna ha e tlo etsa taba eo fela e ke tshepileng moya o halalelang ka teng hore modimo a ke ba ntloela fela sena sa mfetotse ho sona ke ya ka sona le bitleng ke tla ba mohlala ho batho ba bangata ba tla tlameha ho tseba hore ha o itshwakaleditse ka moya o halalelang o tsamaya ka moya o halalelang le tlo ba leng letsatsi le modimo a tla o inula ka lona ke a leboha ke o taba mamedi motle wa ena tshebeletsong ya ratang jalo radio go sheletsaneng ntlalo ka mamedi motle wa ena